Il-ġimgħa filgħodu Mandy u Matthew mit-tim ta' Xarabank imorru sar-Rabat. Ma taqtawx fej qiegħda ir-Rabat u l-flats jisimhom Mix Court. Dalodu ġejda until firelight. Il-flatzijiet kollha ta' Wayne, Richard, Michelle. Bonġu! Kif int, all right? Allura, bonġu. Hey! Għadek tu jew kmieni? Jena nħobb kmieni, fimni, u ma xorta għadni rijet. Minħabba li għadu kmieni, is-subin kollha għadhom riqdin. The boys, usually because they're working in the evening, so their routine is a bit different. So we did leave instructions for them to try and rise a little earlier today, especially for you. Because we're coming. Mil-banda l-oħra Joe George, il-missier, ilu liqa. Sakemm tlesti dik, il-ħaqt ktibt song fuq Copenhagen. Copenhagen has a kind of magic. Jasal Wayne. Hey, good morning, Xarabank. Ma l-oħrajna baqalhom biex uqomu, da. Għajma. Le, baqalek satej oħra. Tista' tmura u tieħu l-pastizzi. Mandy ssir taf li Wayne għadu kif ħareġ diska ġdida li qed jagħmel suċċess biha. Ħriġ single, Don't Fade Away. Maretta jebaw fuq il-stations, local stations għaw. It's being considered for the BBC. Tasal Michelle wara li waslet li tfal l-iskola. Bonjour! Iwa, għomtu qabel kulħadd jiena. Aħna hemm sena u nofs bejnietna jien Michelle Richard, so u bagħad hemm 8 snin bej jiena u 7 snin bej jiena u Daniel. So, u Daniel l-unika wieħed meant to be. Aħna koll accidents. Fakkarna missirin every day. Immorru nqajmu lil Richard u lil Daniel. Darba. Tnejn. Tlieta. All right, no comment. Richard m'għandek xansi qom. Erba. U Richard jibqa' ma jqumx. Wayne jilħaq jieħu lil Lucy dawra. U fl-aħħar jitfaċċa Richard. Bonġu. Look who's here. Ek torqot il-vera. U jirnexxilna wkoll inqajmu lil Daniel. Għax ma tellajtux naqra. X'inhu? Għadin mu. Bil-pijama għaddek, taf xħenu għaj. X'inhu? Ija, mhux tajjeb. Jaslu Xaxa u Pamela. Pamela qiegħda tiħossib il-vuċijiet tal-Firelight. Tal-dem xi kommedja ġdida u jħed jaqbad mal-ieħor u jħed imma le qed ħafna pjaċir. Lil Michelle jagħmlu l-make-up kuljum. Issa tidher kuljum glamorous. Aħjar mill-idher jien dal-għadu. Biex jaqbdu ma' missierhom, is-subien flokpa jgħidulu bismu. Kolla jek tajtulu ġviri anki inti. Ejwa dam, ġieli ġo ġieli dan ħawadam. Meta rridu xi ħaġa da. Meta ħankellmu ħaw ġus, x'għandna. Daniel jipprova jagħmel ċajta lil missieru. Hello, Joe George. U ftit minuti wara, Oh no. Joe iltaqa' ma' martu Diane in-nigret waqt li Diane kienet qed tisfed. Xratlek. Jaw kellek xi balla flus inti, kellek xi balla flus. Joe jgħidilna kif iqatta l-ġurnata sa li ħareġ bil-pensjoni. Babysitter mela, sa Michelle tgħid li mulli għat-tfal l-iskola. Mulli għatfall bil-ħaq. Amma ħna. Nibdew il-warm-up.
some voice.